Ndagusuhuje ni igitondo cy'itariki 24 ukwezi n'ukwa kabiri umwaka wa 2026. Ibintu bibaye bibi cyane, abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bongeye kwicwa ndetse imirambo yongeye gutoragurwa nk'uko amakuru abigaragaza. Inkuru ibabaje ndetse inkuru igezweho aka kanya ni inkuru iteye ubwoba yongeye gutitiza benshi cyane. Bavuga neza ko 23 iri guhana ndetse iri kunyuzaho akanyafu gakomeye cyane kuri iki gisoda cy'u Burundi gikomeje kwishora muri iyi ntambara ndetse gikomeje no kugenda kihatikirira nk'uko bigaragara. General Sultan Makenga atanze umuburo wa nyuma avuga neza ko iyi ari intambara aho igeze igomba kurwanwa n'abafite agatuza. Ibintu bibaye bibi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba kugeza ubu ngubu. Ni inkuru ivuga neza ko aba basoda b'u Burundi imirambo yabo yagaragaye muri uyu mugezi ndetse benshi batatinye kuvuga neza ko ubwo iyi ari yagaragaye hari benshi bagwa muri uyu mugezi cyangwa se imirambo yabo ijugunywa muri uyu mugezi ntibize kumenyekana. Ibi biri kuba mu gihe igisoda cy'u Burundi gikomeje kohereza abasoda bacyo ku butaka bwa Uvira nk'uko inkuru zibitangaza. Benshi cyane baribaza aba basirikare biciwe he, ninde wabishe, ariko nanone ntibize gutindwaho kuko abasirikare b'u Burundi bari mu ntambara yeruye na 23. Benshi bagakeka neza ko 23 ariyo yabashije kwirenza izi ngabo z'u Burundi ndetse benshi bakibaza impamvu zajugunywe muri uyu mugezi. Agahinda gakomeye cyane ku babanyi b'u Burundi ndetse bakomeje kugenda bagira ibibazo bikomeye cyane bituruka ku kwijandika mu ntambara igihugu cya Kongo kiri kurwanamo na 23. U Burundi bwaje kuyisangamo bitewe na perezida w'iki gihugu wafashe umwanzuro avuga neza ko ari uwo gutabara umuturanyi. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bituma benshi cyane ku butaka bw'u Burundi badirira mu mwotsi. Abaturage bakimara kubona iyi mirambo bahamagaye cyane ndetse bisa naho bafite ubwoba bwinshi cyane. Birakekwa ko n'indi yagiye itembera muri aya mazi nk'uko bikomeza kugenda bivugwa, mu gihe haba habonetse abasirikare 6 bose bishwe bakajugunywa muri uyu mugezi wa Rusizi nk'uko amakuru abivuga. Abarundi baravuga neza ko batishimiye na rimwe icyemezo cy'umukuru w'igihugu cyabo cyo kohereza abasirikare b'igihugu cy'u Burundi ku butaka bwa Kongo, ariko kandi perezida w'igihugu we akavuga neza ko ibi yabikoze kugira ngo atabare umuturanyi ariko nanone akomeze kurinda ubusugire. Abarundi bati urarindira ubusugire bw'u Burundi muri Kongo. General Neva ati twe mu bya gisirikare igihe 23 yabifite uyu mujyi wa Uvira ntabwo twaba turi safe. Ni mu rwego rwo gutanga umwitangirizwa kugira ngo ibizaza bizaze tubireba. Abaturage bati none ko 23 yawufashe uyu mujyi ndetse ikaza kuyikuramo ku bushake bwayo, uremeza ko 23 yari ifite gahunda yo kuba yarasa ku butaka bw'u Burundi ikaba yarageze Uvira ntibikore. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi avuga neza ko 23 atariyo atinya ngo ahubwo atinya abayifasha atabashije kuvuga muri aya magambo. Ni ibintu rero bikomeje kuba byungikanya n'ibindi biri kuvugwa mu gisoda cy'u Burundi bitewe n'uko humvikanye abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bagiye baturuka benshi cyane. Amagambo amaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko ku munsi w'ejo, umusoda w'u Burundi wasobanuraga byinshi cyane avuga uko yisanze yaturutse igisirikare kuri akaba ari kubarizwa Dubai hakora imirimo y'amaboko irimo ubwikorezi bw'imizigo nk'uko bitangazwa. Nanone inkuru ziremeza neza ko igisoda cy'u Burundi ku butaka bwa Uvira kidafite gahunda yo kuhava. Kurasana gukomeye rero kwaje no kuba mu masaha abiri ashize, nuko inkuru zatinze kumenyekana. Biravugwa neza ko mu bice bitandukanye igisoda cy'u Burundi cyongeye kurasa ku buryo bukomeye cyane mu birindiro bya 23. 23 nta kuzuyaza ntawe ibajije nayitangira gusheringa kuri izi ngabo z'abarundi ziri kumwe na Wazalendo. Bisa nkaho harimo kudahuza gukomeye cyane. Aba Wazalendo bisubiriye inyuma bakomeza kugenda bikatira mu makaritsiye mu gihe hari amahirwe yuko bashobora no kuza gufasha igisoda cy'u Burundi ntikize gutakaza abasirikare muri ibi bice. Inkuru zikemeza neza ko ibi bisirikare yaba FARDC yaba Barundi ndetse na Wazalendo na FD
FDLR basa n'abarimo ibice bigera kuri 3 cyangwa 4 bituma rero badakorana uko bimeze. Biravugwa neza ko aho bamwe banyuze bashaka ibyo gusahura by'umwihariko mu masaha y'umugoroba, abandi bakahurira habamo kurasana ndetse no gushyamirana, nk'uko bitangazwa neza ko abasoda b'u Burundi bagera kuri 2 bishwe ku munsi w'ejo bitewe n'uko ngo bavugwaga ko bashobora kuba bakorana na M23 ngo kubera ko babarizwa mu bwoko bw'abatutsi. Ibintu byavuzwe ndetse binagaragaza neza ko gushyira hamwe kw'izi ngabo bisa naho bidashoboka. Nanone rero ibintu bikomeje kuba bibi cyane nk'uko bikomeje kugenda abivugwa. Nanone ni amakuru agezweho, ariko nanone reka twibande mu gisirikare cya Congo FARDC. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cya M23 cyongeye kuvuga neza ko cyahanganye ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya Congo, mu gihe igisoda cy'u Burundi cyaje gutanga umusada kuri izi ngabo za Congo. M23 ivuga neza ko igisirikare cya Congo cyabateye ndetse birangira barwanye inkundura. Byaje kuvugwa neza ko iyi mirwano yabaye yasize ingabo za Congo zimwe na zimwe ziyasize ubuzima, ndetse na M23 yatakarije abasirikare 2 nk'uko byatangajwe. Biravugwa neza ko iki gisirikare cya M23 muri uru rukerera cyari cyamenye amakuru y'uko uyu munsi kiri buze kugabwaho ibitero, ibintu byatumye ibi bitero bitaza kugira icyo bibuhungabanyaho cyane, ahubwo bikaza kugwamo izi ngabo za Congo nk'uko byagiye bigaragazwa. Amakuru aremezwa neza ko FARDC yongeye gutakaza abasirikare mu nkundura yo kuba byagerageza kwirukana M23 mu bice bikikije Uvira, nubwo bisa naho byagoranye mu bice bitandukanye ndetse no mu misozi itandukanye ikikije Uvira. Ndetse biravugwa neza ko hagaragaye ingabo za M23 zatangiye kuva mu madefense yazo zigira imbere, ndetse aho bisa naho uyu mujyi wa Uvira watangiye kwatakwa ku buryo bweruye. Iki gisoda cy'u Burundi nacyo ni ikivuga neza ko uyu mujyi aho kuwurekura bazahasiga ubuzima. Nanone abaturage bo baravuga neza ko ibyo biboneye byagaragaje neza ko urugamba rugiye kongera kuba rugera mu mahina. M23 yavuye mu birindiro byayo yigira imbere, ndetse aho iri kwegera neza umujyi wa Uvira nk'uko yawugose. Abasirikare b'u Burundi bagirwa inama kenshi cyane yo kuba bakora ibishoboka byose ngo basi bagire umusozi umwe muri iyi ikikije umujyi wa Uvira bigarurira, ariko byarabagoye. Ibintu bibabwira neza ko bari mu kangaratete mu gihe M23 yamaze gusa nibagota bagakomeza kubarizwa kuri ubu butaka. Biravugwa neza ko inzira yonyine isohoka yaba isigaye ari umupaka wa Kavimvira ndetse n'uwa Gatumba, ariko nabyo bitizeye kuko M23 ifite uburyo butandukanye bifite abasirikare babarizwa muri abaturage ushobora gusanga bahagaritse umurindi w'izi ngabo bakaza kuzicucumira muri uyu mujyi. Ese biraza kugenda bite? Ibi byose nibyo tugenda dukurikirana. Inkuru zituruka i Goma ni ibirori biri gutegurwa akarasisi gakomeye cyane ka M23 mu rwego rwo kwizihiza umwaka umwe wuzuye igisirikare cya M23 kigaruriye umujyi wa Goma ndetse amahoro atemba. M23 irasa nitegura akarasisi gakomeye cyane, ndetse aho izamurika n'abandi basirikare nk'uko amakuru abivuga. M23 mu mujyi wa Goma kuri stade de la Misie biravugwa neza ko ariho ibi birori bigomba kubera. Ntiharatangazwa umunsi ku bw'urwego rw'umutekano w'ibi birori, ndetse bivugwa neza ko uburyo bw'ubwirinzi bwose bwamaze gutegurwa, ndetse amakuru aremeza neza ko n'ubwirinzi bw'ikirere buri muri ibi bice kugira ngo hatazagira ibitero ibyo aribyo byose bishobora kuza kugabwa muri ibi bice bizaba birimo abaturage benshi cyane, ndetse na bamwe mu bayobozi ba M23 bakomeye kugira ngo baze kwerekana ibyo bagezeho, ndetse banabwire abaturage ba Congo imigabo n'imigambi ndetse na gahunda bafite. Ibi ni ibirori biteganyijwe umunsi wa vuba ariko utaratangazwa kubwo gukomeza kurinda umutekano ndetse no kutaha amakuru benshi cyane, ariko bikavugwa neza ko ari ibirori bishobora kuzagaragaza neza ko iki gihugu cya Congo gisa n'ikigenda kibohorwa bitewe n'akarasisi ndetse n'imyiyereko
gisirikare izagaragazwa, ndetse bikavugwa neza ko bizaba biri no guca kuri televiziyo imwe itatangajwe ndetse biri kuba live. Ni ibintu bisa naho bizatuma Tshisekedi akomeza kugenda ababazwa nuko imijyi ye yamaze kugenda yigarurirwa, nyamara bakaba batangiye no kwigarurira imitima y'abaturage. Turakomeza tubakurikiranire iby'iki gikorwa cyo kuba M23 yakora karasisi ndetse n'imyereko ya gisirikare, inashimira abaturage ba Goma ndetse na Bukavu bakomeje kugenda bayishyigikira, bakaba babanye mu mahoro batacyamburwa umunsi ku munsi. Samia Suluhu, perezida w'igihugu cya Tanzania, yakomeje gutsimbarara ku mugambi we wo kohereza abasirikare be ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo. Abasoda b'igihugu cy'u Burundi nibo bayobora cyangwa se bakomeje kugenda bazana ingabo za Tanzania, dore ko indege izigeza ahangaha i Bujumbura ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, akaba ariho izi ngabo za Tanzania ngo zigomba kujya zururukira ndetse zikinjira ku mupaka wa Kavimvira. Biravugwa neza ko umupaka wa Kavimvira ari umwe mu mipaka izakoreshwa, ndetse n'uwa Gatumba ushobora kuzifashishwa mu gihe haba ari byo bashaka kunyuzaho. Ndetse aba basirikare Samia Suluhu yemeye kohereza kuri ubu butaka ibikoresho byabo bimwe na bimwe byamaze kugenda bigera kuri ubu butaka bwa Kongo. Ariko kandi amakuru akavuga neza ko ibi bikoresho M23 yabibariye, ndetse bisa naho ibi bikoresho itegereje ko byose bimara kuhagera, nuko umuriro ukaka ikaba yabibohoza. Abaturage ba Tanzania bakomeje kutishimira na gatoya ibyo uyu mugore perezida w'iki gihugu ukomeje kugenda agaragaza neza ko afite igitsure nyuma y'uko yongeye gutsinda amatora. Abaturage bo baravuga neza ko izi ntambara arimo arajyanamo igihugu zitari ngombwa cyane, bitewe n'uko Kongo ndetse na Tanzania nta buryo bw'imifashanyirize mu bya gisirikare byari bisanzweho, kandi neza ko ibi ari uburyo bwo gushira igihugu mu gihombo ndetse no mu ntambara gishobora kwisangamo ndetse no gufatirwa ibihano. Samia Suluhu nta magambo menshi cyane akunze kuvuga, by'umwihariko dore ko ari nayo mpamvu benshi bavuga neza ko uyu mugore akoreshwa, afite aba bamuri inyuma bamutegeka ibyo avuga ndetse n'ibyo akora, ibintu rero bitagaragara neza ku baturage, dore ko banivugira neza ko batashoboraga kongera kumutora uretse habayeho kunyanganywa amajwi, ndetse bikaza kurangira yongeye kuba umukuru w'iki gihugu. Itangazo ryihutirwa cyane risohowe n'abasoda b'u Burundi cyangwa se n'igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi kiratangaza neza ko abasirikare benshi cyane bari kujya bigaragaza bavuga neza ko ari abasirikare b'u Burundi, ngo ariko baturutse aya makuru atariyo. Igisoda cy'u Burundi ntabwo cyakanye ko hari abasirikare bagaragaye baturuka igihugu ndetse bakaza kuburirwa irengero. Kuri ubu ngubu bisa nkaho hari abakomeje kugenda babyitirira. Ese koko nibyo? Ni abaturage bakomeza kuvuga neza ko, ndetse n'abavuga ari bakeya, abenshi baturukeye mu bihugu bibanyi ntabwo bajya bashaka kugaruka kuri izi ngingo, ndetse babaye nk'abaturage baho. Biravugwa neza ko bamwe mu bafite imiryango ibarizwamo abasirikare bakomeje kwinubira ibingibi, ndetse banatangaza neza ko ku butaka bwa Kongo hababangamiye, habasahuye ndetse hanabicira imiryango. Kuri ubu ngubu rero inkuru zirasobanura neza ko abaturage b'u Burundi bakomeje kwinubira impfu z'abasirikare babo, ndetse by'umwihariko abafite abasirikare mu miryango yabo bagiye baburirwa irengero, ndetse ivangura rikomeje kurangwa muri iki gisirikare cy'u Burundi ni kimwe mu biteje inkeke nk'uko bitangazwa. Igisoda cy'u Burundi gisa n'icyamaze kugenda gicikamo ibice, kongezwa umushahara ku ruhande rumwe ndetse guhabwa misheni ku ruhande rumwe, abandi bakoherwa mu masasu yo ku butaka bwa Kongo, mu gihe n'ugarutse ntashimwe ngo na ritoya ahabwa, mu gihe haba hamenetse amaraso mu icukurwa ry'aya mabuye y'agaciro yo kuri ubu butaka, ndetse bikagaragaza neza ko hashobora kuba harimo maguya zikomeje kugenda zikorwa zisa no gucuruza aba basirikare. Kigarukire mu mujyi wa Uvira, ariko kandi ntabwo turi bwatinde kuko hari inkuru igezweho aka kanya, reka bariyo duheraho, yemeza neza ko igisirikare cya M23 cyongeye kumanukana intwaro
ziremereye cyane zanyujijwe mu kiyaga cya Kivu. Iki kiyaga cya Kivu ku ruhande rwa Kongo nicyo kiri kwifashishwa na M23 mu gukura intwaro ku bubiko buherereye hariya Igoma ndetse zizanwa mu bice bitandukanye. Intwaro zimaze iminsi zerereye Igoma mu bubiko, yaba izaguzwe ndetse n'izambuwe igisirikare cya Kongo ndetse n'abamerceneri mu gihe intambara yo gufata Goma yabaga. Intwaro zimwe na zimwe M23 yatangiye kugenda izishyira ku mirongo y'imbere ndetse itangire kugenda izifashisha nk'uko ariyo gahunda yari ifite. Amakuru avuga neza ko hagaragaye amato manini agera kuri 3 ndetse arimo zimwe mu ntwaro ziremereye, ndetse amakuru akemeza neza ko hari na zimwe ziri kunyura iy'ubutaka. Haraza kufatwa zimwe zoherezwe mu mujyi wa Uvira nyine mu nkengero ahafitwe na M23 Kamanyura ndetse n'ibindi bice, kugira ngo hakomeze kugenda hacungirwa umutekano. Abaturage bo bakomeje kuvuga neza ko icyizere cy'umutekano cyamaze kuba 100% bitewe n'uko bakomeje kubona M23 ibari hafi muvoma umunsi ku munsi ndetse n'ibikorwa ikomeje kugenda ikora. Mwarabibonye mu mijyi itandukanye M23 ifite ibikorwa remezo byaratangiye, by'umwihariko kuva Goma werekeza za Sake imihanda iri gukorwa mu gihe yari yarangiritse cyane ndetse ibicuruzwa bikarushaho guhenda ku buryo bukakaye, ariko hagaragaye imihanda iri gukorwa ndetse bivugwa neza ko ishobora kuzamurikwa vuba. Ibitaro bishyashya ndetse n'ibindi bikorwa remezo, ibi nibyo bikomeje gutuma M23 yigarurira imitima y'aba baturage. Bavuga neza ko igisirikare cya FARDC ntacyo bakeneye kongera kubona muri mu maso yabo, ku buryo bifuza neza ko M23 yagerageza igashaka uburyo ibi bice ibigira igihugu maze hakabaho Repubulika ya Kivu nk'uko benshi cyane babyifuza. Ibi ariko bisa naho bitakoroha, gusa birashoboka mu gihe amakuru agaragaza neza ko Tshisekedi n'abari bamushyigikiye barimo Leta Zunze za Amerika basa n'abamaze kugenda bamutera umugongo. Inkuru itugeraho ni inkuru iteye ubwoba, inkuru karahabutaka, Karemi, Kindu, Kisangani. Ahangaha ni iki kihabaye ko benshi cyane bongeye kuboroga. Imirwano karahabutaka yongeye kubera mu bice nka Karemi ndetse na Kindu. Nimwe mu mirwano benshi bavuga neza ko yakuranywe imbaraga zidasanzwe, aho M23 kurasana bidasanzwe byongeye kugaragara mu bice bitandukanye, aho yesuranye n'izi ngabo za Leta ya Kongo nk'uko byagiye bigaragara. Karemi ni hamwe mu hari hamaze iminsi igera kuri 2 humvikana intwaro zisa naho ari ntoya ndetse intwaro zitaremereye, gusa kuri ubu ngubu bihabereye byamaze kuba ibintu bibi cyane. Ibi byose ni strategy zitandukanye ziri gukoreshwa kugira ngo umujyi wa Uvira wakigarurirwa. Ni nayo mpamvu uduce dutandukanye turi kumvikanamo imirwano maze benshi bahugirwe muri ibyo bice. Nuko M23 ihita yisubiza uyu mujyi hatabayeho kurasana gukomeye cyane nk'uko benshi cyane babitekereza. Kisangani amakuru aravuga neza ko aha hose hongeye kugaragara siko y'igisirikare cya Kongo kugira ngo irebe ko yaza kugabanya uburindi w'igisirikare cya M23, ariko byaje kuba iby'ubusa. Mu by'ukuri benshi baherereye mu bice bya Kindu, abasirikare b'igisirikare cya FARDC biravugwa neza ko abasirikare bagera kuri 65 ndetse n'umwe wari ubayoboye kapiteni yaje kubacunga umukana abajyana muri M23 nyuma y'iminsi ngo babipanga. M23 yongeye kugira imbaraga zidasanzwe ndetse ahangaha niho benshi bavugira neza ko iyi ari intsinzwi ikomeye cyane ku gisirikare cya Leta ya Kongo, ariko kandi ikaba intsinzi ikomeye cyane kuri M23 yongeye kubona izindi mbaraga ziturutse mu wo bahanganye nk'uko inkuru zibigaragaza. Benshi bavuga ku bijyanye n'ibi byabereye Kindu ndetse na za Kisangani baragaragaza neza ko ingabo za Leta ya Kongo zisa n'izamaze kunanirwa ndetse zisa n'izamaze gucika intege, aho zitangiye kwiyunga ku wo bahanganye ku buryo bugaragara. Abasirikare barenga 65 nibo bagaragaje neza ko bamaze kujoininga iki gisirikare cya AFC M23 nk'uko byagaragaye. Benshi cyane bongera kugaragaza neza ko hagiyemo n'umusirikare ushobora kuba ari wagumuye abangaba ufite ipeti rya kapiteni. Benshi bati noneho ibi biragenda bite? Aka gace aba basirikare bavuyemo kagomba guhita kigarurirwa, kuko ikigaragara baraza kuvuga imirwanire ndetse n'uburyo bahakorera
ndetse n'uko bakora uburinzi bwabo, maze M23 ize kubyifashisha muri operasiyo zikomeye cyane zo kwisubiza ibi bice bya Kindu, za Karemi, izi nzira zose ndetse na za Kisangani. Aha hose bisa nkaho hamaze gutangwa amakuru yaho adasanzwe, ari niyo mpamvu igisirikare cya leta ya Kongo cyagerageje kuzana izi ndege kugira ngo babe bagerageza kuba bagabanya umurindi wa M23 nk'uko amakuru abivuga. Nanone kandi cyongereye imbaraga zidasanzwe za M23 new deployment, cyangwa se abakozi bashya bahawe imirimo nyuma yo gusoza amasomo ya gisirikare cyangwa se n'imyitozo ya gisirikare mu kigo cya gisirikare cya Canzu ndetse na za Rumangabo. Hongeye kuva abakomando ngo bari mu itsinda ridasanzwe cyane rya M23 ryashyirizweho ryo gutabara ndetse no gukora operasiyo zikomeye cyane. Ibi rero biragaragaza neza ko M23 nyuma yo kongera imbaraga zidasanzwe mu busatirizi nk'uko twabivuga, cyangwa se mu kwataka yikarurira utundi duce, bikomeje kuba bigerwaho. Benshi cyane bakibaza impamvu M23 itaranzura kwigarurira Uvira 100%, ariko kandi bigasobanurwa nanone n'abakurikiranira hafi politike mpuzamahanga, bavuga neza ko M23 kibanza gukora ari uguca intege ku buryo bukomeye cyane abo bahanganye, maze ikazaza kubakubitira ahareba inzega idakoresheje imbaraga z'umurengera, kugira ngo abaturage benshi cyane bataza kubigenderamo nk'uko bigomeje kugenda bigaragara. Rubarika hakomeje kubera imirwano, ari nako Rurambo hakomeje kugaragara ibiturika bikomeye cyane. Umuhanda werekeza Ruvunge wamaze gufungwa nk'uko amakuru abivuga. Benshi bati ibi biraza kugenda bite ko M23 ikomeje kugenda yigarurira ibice bitandukanye. Inkuru zitugeraho ziravuga neza ko Rubarika naho M23 yagejeje abasore gusa ngo batari benshi cyane, nyuma yo kurekura ibindi bice bitandukanye M23 ikigira imbere. Ibi biragaragaza neza ko ari imbaraga zidasanzwe ziri kongerwamo n'abakuriye uyu mutwe kugira ngo babashe kugarika ndetse no guhigika abo bahanganye, nyuma yo kongeramo imbaraga zidasanzwe. Abakora operation zitandukanye barahari, za Rubarika ndetse na za Rurambo nk'uko nabikubwiye, ndetse na za Ruvunge. Aha hose hakomeje kugenda hagaragara imirwano yo ku rwego rwo hejuru, aho za Sarambwe zikiyoboye kugeza kuri ubu ngubu nk'uko amakuru ava ku rugamba bivuga. Ni ibitero karahabutaka, ibitero bitunguranye, ibitero bije nk'umuyaga, ibitero by'umukororombya neza igisirikare cya Kongo FARDC n'abarundi banza bashakaga kurimbura M23. N'amakuru abigaragaza neza ko hamaze gutambuka indege zigera kuri 2 Su-25 yaje isa n'iri gukora imperuka ahangaha za Puezero nk'uko byagaragaye. Drone yo mu bwoko bwa CH4 nayo yaje iyikurikira, nyuma kwiza Sarambwe ndetse na MRDP kwirwaneho bari bamaze gusa n'abatuza bazi ko birangiye guhangana n'indege, ariko kandi drone niyo yaje ishaka kubarangiza nyuma yuko bari bamaze kwiregurupa, nyuma yuko bari bamenye amakuru neza ko iki gitero gikomeye cyane kigiye kubabaho. Baza gukora amagurupe ndetse ku buryo iyi skoyi itari buze guhitana benshi muri bo, ariko kandi drone ya kabiri yo yaje bamaze kwiregurupa itangira kurekura ibibombe biremereye cyane. Gusa kugeza ubu amakuru M23 itangaza aremeza neza ko Puezero bakikontorora 100%, ndetse ko no mu nkengero zaho hari defense zabo zikomeye cyane. Izi ngabo za leta ya Kongo zidashobora kubindirira uko byamera kose. Ibi bombe biremereye cyane byongeye guturika ahitwa Nyaruhinga ndetse na Karingi, ndetse hakomeje gupfira benshi cyane nk'uko amakuru abigaragaza. Nyaruhinga ni hamwe mu hakomeje guturikira ibiturika biremereye cyane, mu gihe no hakurya za Puezero bitari byoroshye cyane. Ariko kandi M23 Nyaruhinga bitewe nuko yakoresheje igice cy'ubutaka cyane, yaje guhigika izi ngabo ndetse ibasha kuzisubiza inyuma ibirometero byinshi cyane, inigarurira utundi duce. Abarundi bafashwe ni 3 ari bazima, gusa abapfuye nabo imibare ntirajya hanze bitewe nuko ibi bice bisa naho bitarimo imihanda igaragaza, ndetse n'imirambo yaje gukurwa mu nzira.
benshi baragaragaza neza ko iki gice cya Nyagahinga ndetse na Karingi ari hamwe mu hongeye kubera imirwano ikomeye cyane ndetse yabaye nkaho itunguranye, ariko kandi benshi baravuga neza ko mu bice bya Puezero abarenga 30 aribo bahaguye nyuma y'uko ingabo z'abarundi zari zizi neza ko Sukhoi 23 yamaze gushwiragiza ingabo za 23 ubwo yanyuraga mu kirere nabo bagahita bataka y'ubutaka, nyamara baza gusanga 23 udutsinda yaciyemo ntabwo twaje gutuma bahungabana cyane, niko utu dutsinda twa 23 twaje gutangatanga izi ngabo z'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo zari ziri muri iyi operation maze batangira kurasana. Niyo mpamvu inkuru zerekana neza ko abarenga 30 bahaguye. Ahangaha kumenya imibare biroroshye cyane kuko hari imihanda myinshi cyane ihahurira, akaba niyo mpamvu baba harwanira kubera ko hari uburyo budasanzwe hafite strategique mu rugamba, kuko uhari ashobora kwakira inkunga, ibiribwa ndetse na ramfort iturutse kuri bagenzi be bari mu bice bimuri inyuma mu gihe aherereye muri aka gace ka Puezero. Puezero ni hamwe mu hakomeje kubera imirwano kirimbuzi, imirwano karahabutaka, aho ingabo za leta ya Kongo zakomeje kugerageza kwanga kurekura aka gace ndetse zikaba zikomeje kugenda zihamenera amaraso nk'uko bigaragara. Nanone ntabwo twabura kukubwira ko inkuru zikomeye cyane ziri guturuka mu misozi miremire yo ku kibuga cy'indege cya Kavumu zigaragaza neza ko ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bikomeje kwibasira ibi bice. Bisa nkaho iki kibuga cy'indege igisirikare cya Kongo kigishaka ku mbaraga ku bino kubwiza, ariko kandi 23 ubwirinzi bw'iki kibuga cy'indege bisa nkaho bwakomeje kugora ku buryo bugaragarira buri wese. Aba bacancuro biyemeje kuza gutanga umusada mu bijyanye no gukontorora ndetse no gukoresha ikirere yaba amadrone ndetse n'indege zo mu bwoko bwa Su-25 ndetse na drone zo mu bwoko bwa CH4 ndetse na drone z'ubwiyahuzi zikomeye cyane. Izi drone zivugwaho kuba arizo zazengereje ku buryo bukomeye cyane ibirindiro bya 23 nk'uko amakuru abitangaza. Drone za kamikazi ni nyinshi cyane ziri gukoreshwa ndetse 23 iri kugerageza guhangana nazo. Gusa nanone amakuru aravuga neza ko intambwe yinjira mu mujyi wa Uvira yaje kugabanya umurindi kuri iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Abasirikare benshi ndetse na operation zari zapanzwe kwataka iki kibuga cy'indege cya Kavumu biza kurangira zije gutanga ramforo mu mujyi wa Uvira. 23 yongeye gutera intambwe imanuka iba mu misozi, ibintu byagaragaje neza ko uyu mujyi wa Uvira urimo ingabo nyinshi cyane z'amoko yose zitandukanye zaje gutanga umusada ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. 23 ntabwo byayikundiye, bisa nkaho ibyo yari yapanze bitakunze, kuko gutera intambwe imwe itangira gusheringa abasirikare benshi cyane ba FARDC ndetse n'abasoda b'u Burundi bateye intambwe bava mu madefense basa n'abashaka kuza kuburizamo iki gitero. Gusa icyagaragaye ni ukutumvikana gukomeye cyane ndetse no kurasana hagati y'abazanira ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ku munsi w'ejo twababwiye neza ko igisirikare cya Kongo cyahawe ibimeze nk'agashimwe, nuko baza kubanyanyagizamo amafaranga by'umwihariko abaherereye mu mujyi wa Uvira ndetse no mu birindiro biri hafi n'uyu mujyi, bitewe nuko bakomeje kwihagararaho. Ariko kandi nubwo batakaje benshi, wazendo zikavuga neza ko ubutumwa zahawe butari bukwiriye ndetse ko zahawe ibidakwiye n'ibyo zari zagenewe, zikaza gushinja ku buryo bukomeye cyane abasoda b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo kuba aribo babaririye ibyo bari bagenewe nk'agashimwe. Ibi rero nibyo byaje gutuma habamo kutumvikana ndetse no gushyamirana gukomeye cyane hagati y'izi ngabo za leta ya Kongo ndetse na wazarendo, baza kurasana, ibintu byaje gutuma 23 ibanyura muri humye. Biravugwa neza ko izasarambwe ndetse zamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira, iza mbere ziwurimo nk'uko bitangazwa, ndetse uyu mujyi wa Uvira ni umwe mu mijyi irimo ingabo nyinshi cyane. Gusa mu nkengero zaho niho hari kuvugwa 23 yakomeje kugenda ihakambika, bitewe nuko harimo intera ndende ingana n'ibirometero 2 hagati y'ibirindiro bikomeye cyane bya 23 ndetse na defense zikomeye cyane z'ingabo z'abarundi ndetse n'izi ngabo zaje gutanga umusada biri kumwe n'igisirikare cya Kongo FARDC. Kurasana gukomeye ntabwo twamaze iminota myinshi cyane, iminota 35 niho humvikanye ibiturika biremereye ndetse n'amasasu adahagarara yagwaga nk'imvura. Gusa benshi barasobanura neza ko kugeza kuri aka kanya hashobora kuba hari ikimeze nk'agahenge, hari kumvikana isasu rimwe mu minota runaka, ariko kandi bikavugwa neza ko buri bose bari kwitegura hashobora kuza kumvikana imirwano isa naho idasanzwe ndetse itarigeze ibaho. Ku murongo wa
w'amatelefone. Abaturage batubwiye neza ko ibiri kubera muri uyu mujyi wa Uvira bisa naho biteye ubwoba kurusha ibyigeze bihabera igihe icyo ari cyo cyose, kuko haragaragara uruvunganzoka rw'ibikoresho karahabutaka, ibikoresho bisa naho bishobora kurwana intambara igihe kinini cyane, harimo ibiremereye. Drone nazo zongeye kugaragara ndetse zizenguruka muri iki gice zisa naho ziri gushaka amakuru, ibintu bigaragaza neza ko ibiturika biremereye cyane bishobora kuza kugaragara muri uyu mujyi, bishobora kuza guhungabanya umutekano w'abaturage atari abasirikare gusa. Uvira ikomeje kuba isibaniro ndetse no mu nkengero zaho strategie z'urugamba zikomeje kuba mbi cyane ku mpande zombi, mu gihe uyu mujyi wari ufitwe n'igisirikare cya 23 kikaza kurekura, bisa naho kuwinjiramo noneho bisa naho biri kugorana. Gusa benshi cyane baravuga neza ko ari strategie z'uyu mutwe wa 23 banza kumaramo imbaraga bo bahanganye, ukaza kwa advancinga mu gihe baba basigaye ku mwuka wa nyuma, ari nabyo byagiye bikoreshwa mu bitero bitandukanye mu mujyi wa Goma, Sake, umujyi wa Uvira ubwo wafatwaga ndetse na za Bukavu. Aha hose hagiye hakoreshwa izi systeme ziri gusubirwamo na 23, akaba ariyo mpamvu itihutiye guhita ya advancinga ngo ikora intambara ikomeye cyane yahitana n'abaturage muri uyu mujyi wa Uvira. Ibintu bibaye bibi cyane, ibintu byongeye gucika, ibintu byayobye. Rucuru, FRDC ndetse na 23 byongeye gusekurana mu bitero bikomeye cyane. Imirwano niba yamaze iminota 52 nk'uko benshi babisobanura, ariko ikaba yasize yararitse benshi mu basoda b'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FRDC. 23 yongeye kwikomanga mu gatuza nyuma yo guhigika iyi coalition y'ingabo zitandukanye, Wazalendo, FRDC, abacancuro, ingabo z'abarundi, ingabo za Tanzania n'abandi benshi cyane bakomeje kugenda babatera inkunga, babatera ingabo mu bitugu. Rucuru ni ibice byagaragayemo FDLR nyinshi cyane nk'uko bitangazwa, ndetse 23 ikaba arizo yatangiye ihangana nazo, nyuma hakaza kuba hagaragara izi ngabo za leta ya Kongo zije kuba zafatanya na FDLR nk'uko basanzwe bakorana, nk'uko bitangazwa umunsi ku munsi. Ni imirwano rero yabaye iminota 50 irenga, ariko ikaba ari imirwano yabagaragayemo ibiturika biremereye cyane. 23 yongeye kugaragaza neza ko itarakafu k'imvugwa rimwe, bitewe n'uko yagaragaje byinshi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakompura menshi cyane ndetse n'amaroketi aremereye cyane niyo 23 yakoresheje, mu gihe muri ibi bice gukoresha indege bisa naho byagoranye ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo. Intambara yari ku muvuduko usa naho uri hejuru cyane, ndetse intambara yari irimo tekinike na taktike z'urugamba zikomeye cyane. 23 ibasha kuhaca neza ndetse ihikura gitwari, ariko bavuga neza ko ahangaha hari umutego karabutaka, byasaga naho 23 hategewe umutego mutindi wo kuba wayishibukana. Ibi bice bya Rucuru ntabwo byari bisanzwe mu imirwano yo kuri uru rwego, ariko nyuma yaho FDLR yongeye kuhagaragarira ndetse icura imigambi mibi cyane, 23 yongeye gutsinsura ikubita itababarira. Imirambo ni myinshi cyane za Rucuru. Abasoda b'u Burundi nabo baje gutanga umusada, ndetse n'ingabo za leta ya Kongo n'abandi benshi cyane baje bagwa mu cyo batari biteze cyane, kuko ntabwo bumvaga neza ko imirwano ishobora kuza kuba kuri uru rwego nk'uko byagenze. Iminota 52 yari ihagije kugira ngo 23 ibibahigitse, ariko nanone bivugwa neza ko ku mpande zombi hari abapfuye, ariko igisirikare cya Kongo kikaba cyatakaje benshi cyane n'ingabo z'abarundi, nk'uko byagaragaye mu basoda bari baryamye imihanda, nk'uko abaturage bagiye babafata amashusho tudashobora gukoresha ahangaha bitewe n'amabwiriza y'uru rubuga. Nanone ndakubwira neza ko Fizi ibintu byongeye kugaragara nkaho bidasanzwe, nyuma yuko hari hagaragaye amasaha agera kuri 2 hatari kumvikana ibiturika biremereye cyane. Ubu tuvugana nyuma yuko iminembwe hongeye guterwa amagrenade akomeye cyane n'abazarendo twirwaneho, MRDP gakomeza kugenda ihagarara mu birindiro kugira ngo ibe yakumira, ndetse na 23 ikabiraho ibafasha, ariko kandi ibyabujije abapfa gupfa. Ni inkuru ibabaje cyane. Bamwe mu banyamurenge bagaragaye barenzweho itaka nyuma yuko abazarendo bagerageje kubarasira kure nk'uko amakuru abivuga iyi misozi ya Minembwe. Ese bizagenda bite ko abanyamurenge bakomeje gukorerwa iyicarubozo ndetse n'icunaguzwa n'aba basirikare b'igisirikare cya Kongo bafatanyije na Wazalendo? Fizi niho byaje guherukira nyuma yuko Minembwe hari hamaze kubera iyi mirwano karabutaka, 23 ikaza gutabara. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugerageza kwigarurira ibice bimwe mu
gihe M23 iri nayo iri mu nkundura ikomeye cyane yo kwerekeza muri uyu mujyi wa Uvira nk'uko amakuru abigaragaza. Ese ninde uza guhagarika undi ko ibintu byongeye kuba bibi cyane? Abaturage bo bakomeje kugenda bahababarira ku buryo bukomeye cyane, ndetse ibintu bikomeje kugaragara neza nkaho bisa naho bidasanzwe. Ubu tuvugana ingabo za Afurika y'Epfo zatangiye gukurwa kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko Uvira nk'uko perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yamaze kubitangaza, avuga neza ko ingabo zari yohereje zije ngo mu butumwa bw'amahoro kuri ubutaka bwa Kongo zigomba gutaha igitaraganya. Inzira ni imwe zigomba guca ku butaka bw'u Burundi. Ikindi gihombo gikomeye cyane kuri Tshisekedi, ndetse ushobora kuza guhura n'ibisa naho ari gutakaza ingabo nyinshi zari zaramwijeje gutsinda uru rugamba. Ubu tuvugana abandi baritahiye nyuma ya Tanzania Samia Suluhu ashyizweho igitutu gikomeye cyane na Amerika, ingabo ze zikaba zaratangiye gutaha, ndetse hasigaye ingerere ziri gutaha mu byiciro. Cyril Ramaphosa nawe ati nimutahe n'ubundi bisa naho byagoranye. M23 ikomeje kugaragaza neza ko yo iri kugenda igera ku ntego no kuri target isa naho yihaye, mu gihe benshi cyane mu bo bahanganye bashobora kuba barananiwe urugamba nyuma yo gutakaza ingabo nyinshi. Ibihugu byabo zikaba byarabasabye gutaha, ndetse ibintu biri gushyira perezida w'igihugu cya Kongo mu gihombo kidasanzwe nyuma y'uko ingabo ze zagaragaje ko zidashoboye kuri uru rugamba. Agahinda ni kose kuri Tshisekedi ukomeje guhura n'uruva gusenya nyuma y'uko ingabo yari yiringiye ko zizamutabara zikomeje kwitahira umwe umwe nk'uko biri kugenda bigaragara. Inkuru zirakomeza gusobanura neza ko aho urugamba rugeze kugeza ubu, imirwano iri kuba mu bice bitandukanye, iri kwibanda mu bice bigana Minembwe. Bisa nk'aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyahawe konsinye yo kurimbura ubu bwoko bw'abanyamurenge. Abanyamurenge bakomeje guhura n'uruva gusenya mu gihe amadubu izi ngabo za twirwaneho zikomeje kugenda zihagarara mu birindiro bitandukanye kugira ngo zibe zagabanya cyangwa se zinaburizemo ibi bitero karabutaka by'iki gisirikare cya leta ya Kongo. M23 hafi aho ikomeje kugerageza guhagarika ndetse no kuburizamo ibi bitero, nubwo bisa nkaho igisirikare cya leta ya Kongo cyahinduye systeme kiri gukoresha uburyo bw'ikirere cyane, bikaza kugenda bigora izasarambwe kugira ngo zibashe kwadivansinga mu bice bitandukanye. Amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba Puezero niho amaraso akomeje kumeneka isaha ku isaha. Iyi mirwano yabuze gica, aravuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyagerageje gukora ibishoboka byose bafatikanyije n'abacanshwe ndetse n'izindi ngabo higanjemo abarundi kugira ngo babashe gusubiza inyuma igisirikare cya M23, ariko bisa nkaho bitaboroheye kuko uyu mugambi bari bagiye kuwugeraho, ariko biza kurangira indege bari bizeye ko iza gutanga umusada ku ruhande rwabo iza kuba itagikoze ibyo yari iteganyijwe gukora, kuko byagaragaye neza ko yashoboraga guhanurwa. M23 ikoresheje amarokete abiri, bivugwa neza ko yarashe iyi ndege mu gihe yari iri mu misozi miremire igira ngo itangire gukora icyitwa gukukumba ndetse irekura ibibombe, ndetse bivugwa neza ko ari byo byari byapanzwe. Aya marokete nubwo atafashe indege byateye ubwoba abayikoreshaga, ndetse bisa nkaho basubiye inyuma. Indege isubira za Kisangani aho yari yaturutse nk'uko amakuru abigaragaza. Ibi byateye igihombo gikomeye cyane ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abarundi bacaga ku butaka, kuko bari babwiye neza ko baza kubona ramforo y'izi ndege mu gihe M23 ihugiwe mu guhangana n'ibi bitero byari kuba biri hejuru bica kuri iyi ndege irekura amakompura aremereye cyane ngo abo ku butaka bakadivansinga. Ibi rero ntabwo byabakundiye kuko byagaragaye neza ko batsinzwe urugamba batararurwana, kuko M23 mu kurinda iki kirere ikoresheje aya marokete yageragezaga kuba yahanura iyi ndege, byatumye iyi ndege itaza gutanga ramforo yari ikenewe, maze ku butaka batangira gutikurana izi ngabo zirangira umugambi wazo utagezweho. Ni inkuru zisobanura neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gutsindwa indi ntambara, ni nkako twabivuga, kuko ibitero byinshi bari gutegura bisa naho bitari kugera ku ntego, ariko kandi benshi baribaza impamvu Puezero ariyo yabaye ikibazo gikomeye cyane, nubwo n'ibindi bice biri kuberamo imirwano nka za Fizi ndetse na za Mwenga aha hose, ariko Puezero bisa nkaho ari hamwe mu hantu igisirikare cyo cyose kiri kwifuza kugumana. M23 irahafite, gusa igisirikare cya Kongo gikomeje kuyicanaho umuriro ngo kirebe ko cyakongera kuba cyakisubiza iki gice.